ya malon se fua malon langi mama ke kongo o manguia uma Chicago kungo Samoa ene ngaka i Samoa ia misi fo yo Samoa umoro papa au malala i kue fia o le ngiki lupe a fai o e mo mringi a po kalame ia whakalofa umalava ia o fia maka i po kalame o le tapa tulia tata pe ia nga kousi fia ia o le vaenga longa whangi o le kapaku le ka ia o pia nga e aise na ngonga ma se mangaku inga ia kaunga whai aku pia o nga kousi le fia foi pia whai o ingisi sa maka mai mua i le vaenga mua mua vaenga lua vaenga koru pia nga vai aku ia o le anganga e kasi ia kaunga whai iso kako sao ia mangvao ia e wakako loa ili kako malo saungi aku lang whai nga paloka ia e kau kere koe ke palai kua pe kau koe kusikusi lima pe kau kia ia e leu kako iai i mai ma ua luka nga ka i fale aisa nga a orang makangi ya so wale vasa ele ai ale se kasi enfengo kako ke ma ngoko mo lalo kulo lenga ida ka elo sami pe ale se fa ko kako man ko fo yo yesu mo au so so o yesu o nga sa ko fo inga yesu fa ko ngoso yang fa longa ko mo de o ke lan men ko koe kau kakai ile di faola ala o ko fa le di faola le no ko le di ye fio mai ko kike mako koe a fango ya so soangi ngal po kalame ngi yaso ia ole ko ala loa yo awongi fa pe mai de vai le lima ile nga awongi fa pe mai maka i lima e kile nga mai apau ya ngal kingo ako ko fua vai ngal kingo malanga vai nga e plate longo nga o sao ma o le cooking nga faka mo ilo la ia o le kingo e kasi asia yang alo ko doko nga kasi o le kingo nga kasi fa longa nga o le loko nga kasi kingo kasi nga kasi faku kasi mafau o fa kingo e nga yo inga le kingo ako amaka mai kulo le ule kau dalo vai anga yoi uma me ye do function fa kasi ma play ako lako role malako plays ako lako part o nga ka udola ia o le kingo kasi o le nganga kasi o le loko kasi e fa vai me umai le alofa agua fa mai le kala kusi o le alofa la kua le alofa o melanga fo kuanga al pukalame pe ngo fa ya di o ia nga mai so mako kama fo kan fai nga ile ia lau pua kama fai nga iyo di ko fa kala ku nga kala yo kala nga mua ye mo ia ka ko adu kala ya yesu iyo o yesu kristo ia mang malo yesu kristo le mai okin ku nga ya le ka ko mang malo me fo nga le ya le ka of wala red pe yo ke pri fe nga le red ya o ngo o fa idong o toto yesu nga malingi mo kako o le koko yesu nga malingi mo kako o le pa ele koko ya e kilingi dongo o le koko yesu e kilingi ya wanga sala inga ya vea makangaka e pa longo ngol pa wa mama longo winga la ho kang sala o koko yesu nga malium mo oi makako uma ia o kako emle ye inga ia fulo kako ele inga ya ve kako kanka pa kako lo ia o fo kwanga mo la ko fo yo insa kwanga mi se fo yo o kusi ai penga ka fa ilangi ngi oka ka fa ikaw ko so le fa lung kula ka oh my goodness ka kila monga yo ka kingo dan me la ka tsonga kanga kusi la lo me fa le nga kamari angol skan pe ke kai fi ma la me kusi fo la yang fa pasi inunga maka fa pasi inunga pi fa pasi lalu yo wan sa ko mengi do ngam e kan kusi pula po ilis kan aka olan me ku ide ya kan me o ilis kan ka pepelo fe me ki ola ile e ki ola isa ka lo file kamari ango kilo kan anga fe me upor kusi o ki fa masingo yang fa masingo inga oi ai le fo ka ko fa ya ai ko mo kingo ya la like malam ni alangan fai pongsa al fau kuang al pau kalame ka ko nganga mai ina nganga ngaka
ki le loko o ka ko mga o mia Samoa leo fa ka Samoa ken o hai ya leo ko fa ya ko kala le pio que vi poke fast poke fasta ia po SUP ia po HRPP po ngai si foi van fa fai po fel o ngau ye la van fa fai po fe fo ko ngau ko van fa fai but o lu fe ko kala al por kalan me na sangi o leva o man kofi le ida o va amo Samoa yo le ai ka ke fi pisa i fa pia ai se ang si fanga le ko o mo plan le ko me uma plan le ko ka ko langa o mga si de fie le ni me ko o me ke ngai ma me luma longa winga ka ke pisa i fa pia ai o man kofi le i ele tua le au va e fa ka ya Samoa pa da ngal me ya lenga fa ya ku kalan ka ko fa ke ka ku nganga ka ko mau du mai ka ku nganga ai se ka ke fa ya ke nganga ma ai la ka ke ro le wa le fan kofi la va ele atua mo le sini ma kausanga ya o kofi nga na le ko e kofi me kangaka e alofa e fa maongi o kangaka e manga o ia manguia Samoa ako ai le kangaka e manguia nga o longa ainga i do kangaka mga o ave fa mo Samoa ingi fa fika wa inga po ngi negotiation behind the closed doors o me fa penga ya awangi fa ngai fa mo Samoa mangi me na fa pong isa fa pe maka kangaka kalo fa pe maka kangaka ai nga mai ko ni me maka kia o fa ngango ka ko fango mala ele pe me fa ngang ya ko po kala me va ngalong ko awal ma nga fa ngi po kala ka ko fango maka ko law ele iyo pe kele fa fa ka inga pi singi se fa ko Samoa kele investor mai ko Samoa invest the economy and the pace of economy quite kile ka kia kele me mangi Samoa ai awangi maru due o ka ko fangua mana ele dia ka ko kalo ka mai ai awangi main ka kai ko ngor ka ko mai mai luma fa pele ia le ko a me fa mai kuak o mai foi o le ngi fangua Samoa fa kai lo pasia ia le ko ke ngor kula fongo ning ke ngi le LTROA por le luafe malevado le me kaunga ye e kauang a kongi fa fol na kula fong le kaung ko ye se kula fong luafe malevado ese kula fong nga ngo fa hoa ka ko e ama ka ke wo ka ngi e ba nga kula fong a ko kula i mai ngi si e va fa fa yo le manga o e fa fe ka wa inga ngi kula fong ya sing longa winga o ama ko va nga mo mo le ke ngwa nga ye donga nga ko kula i mai do va ngai manga o e fa ka ngu pe i fu fanga i fa ngu ka ko i la lo seng donga una o mai lo ko ament ko mai lo ko ament i el kula fongo le ko ku e kongis ke ngo se kele e ma fa ye lo nga va ma fa isi ma fa ngo fi donga ave ka ko fa ngu fa le ngo e seng e po ngisi lo ya ku o le mela le Samoa e ka ko pa lo ka mo poko ka ko lau fangua o ko lau ele o lau ko fa singo manga o lau ko kofi mai le kua le wala ngo mau mai ke sa awe ke pa lo ko ngor kupe ko wa ku lo lima e va ku kupe ka ngi lo lima le wo fa lo ngi pe ka ko puka le sungi se ka ko o va ili ka ko va ai kikia o le si poka la me ka ko inti che o sa a lo poka la me nga ka wa nga fa ai lo ko ia vai ngo o manifesto le mai o le vai aquele manifesto e o aquele si o kupe ko mai lima ai man kua e mai kupe ngi uma ngi ai va ai mamau aka dia fo e dua me ke vai o short term and long term short term long nga me kupe ngi e la ko e adu fa lo fa ka do pe lima se la pe on se la ia isi vai fa le ye ya la ko ngi uma fa ka do kololi ngi ko mu kololi e sa do pa nga fa ka uma lo la bi ma se po la un se la al me ka nga va ai Samoa o me ngi kala ka yao ma umi long term bongo winga e ke va ai la va fa le ye me ka o le long term
Ili fa pe kas kausanga dua kausanga kol kausanga ke vai fa upu fai fu lo pa lo ka long term e alua kwa ngai ka kala ka dua uma va yaso o le kausanga ako mlis kausanga si umole o le wai fa maunginga o ia mea uma kako va ai o ko sila fo ino I fa maunginga o le mo ia le wakele mai si ia kaping pe nganga fo ima isi fo va ngai van fa fai mala ko manifesto ai le wa ia le manifesto o umanga ngamoni mau e samo pe o ka ora poka mo ia pro kikile milionga pro kikile ngamuru le ngula makanga aisa pe se me fo ya sa mo fa alongo aisa ele fa alongo mo ya ngi sipaki pe e fo ale me fo ele ngaka fo sa fe si dingia ke kan kape kupu de ko kele yo ngaka kusi no ifa mai kai mi fo ngai fa nga pro kikile kupu ngai ang ku mai fa nga malo fast ala na ku nga fa mai iri kupu ala me kupu ala me ko mu mai aisa ala wa kupu awa sa fe sili po fe mai le kupu fa kingo ngi polo kiki dam kanga ai kupu ai ala wa kupu e yo ngali uma lima ka usanga le ngofo ingal fast alfa ka usanga ngai ola wa kupu wa moni mawinga fia lima kasia ya ikumalo le wa ngi fongo fa vai lo mawinga la ele ia mo se pro que se milionga isi ngofo inga mai si paki ko ya ele ak fa lo fa mai ngai pro que million se madi ye mari ye ka ko se ele ia se me ka se pro que million ngai ele ia ngi ku penga ku fa ku malo ma fa inga nga me ko miki asa ia yo fa malo ele ngi million ka sa ngi me o ngi fa mo penga ai ole polo que kire yang ko ai fai ki o kilo kanga ka le makanga ai se no ko fai ki po fe amengi ku pe fo ai se na fo le fa alno makanga ka se kai mo wa va ko se polo que fa pe million o fe la do ko ai le fo la ko fa alno ya ole la si dunga 2 million oka in the long term awe ke fa ai la ka sa mo nga ile pe fe ku ile iel makapiel manga ngai ngale ko fa marfa kwang ai paul me e si da sina mamau olo pro que nga mo kanga uma e di fa pe nga se fa ile pio me nei ai pos ka mai kiki e pos ka mama kua pon ka mai ka la voa olo pro que le e au fia uma ya kanga ka ngu ole ai nga maka mai ka ma si o fanga wiki ya nga umat por kiki aisa yang afa pe sa wala ku pe ai mangi al por kiki dia de la provide ai fa ka we yo po fa ka we ya ma yo pa wa ya ma me fa nga fa ko nga o me ngi de la nga ka sila nga so uma every day go ka ko me aya e ka sila ya ai nga so swangi il au manga so swangi malu se ngu fa so swangi I ai nga manga kinga so swangi la kinga engo ai nga au manga fa ko anga me penga yo ol mela ka nga va isa mo va ai le van fa up fai ele ngaka le ko ki ka ku sa mo van fa up fai ola va ai van fa up fai ngi la ko manifesto le we ole ko ki ka kusa we ye cash we ngai fa mu yang ai ya ka ko lo la I van fa fai ola ya I por que fa pena o ko manga va ai van fa fai va pe ko fa ngi fa ke kele pe fa ngi ala papa ke kele wala va ai sia no na ngai fa pe fa ye fu yo ai fa pe mo fo isi va yo ni si va nga o ile van fa fai fa ye fa ke kele no le ai o le sili fa pen ka ko ki ngofu in ka ko ngofu fa adu o le ko finga nga o ka ko malo ai se yang ko finga lo ka ko malo nga due e o ko e fa ke le ma va ai pola ne ki ai sa mo ai man ko e de ni ku pe a se va fa o lo ni ko kongi I la fonga ka finga duenga ma kongi a ku pe sa mo ile se ku pe se va fa pues ku pe ko kasi ai o le mea ngaranga o le fa ko proclame
vava ai Samoa paloka ini me ke loa e mai leri ai ngofo li lalo mai mafau mai ka ngi fa vasinga uma ia manifesto ia o nga i loa la ia le manifesto e fe kawile le manifesto e pu e short term manifesto in the long run e mangui ai e ia me au nga mo ai au nga mo ai nga ko manong ka mau ai e de nga ngi manifesto nga le va ku do ngi fa umangi lo nga pe umakara ka yo wal kupe ya e lawo kila ai ka mau ai va vai mau le la 2 million ngi le fiku ai nga yo le va ngi le fast ya wa tapo ya le million nga ye e va nga ya nga ngu nga ye siku malo ka fio lolo mai lalo wa lu fa ngo fa mai o le 1.5 nga ide le 2 million nga longa winga e kumalo 1.5 e kumalo 1.6 e kumalo 1.7 ye fa pe nga ka wa 2 million o kumalo kikele o nga la e foi oka o tapo yele le polo kiki longa winga la e le se kama i polo kiki le fa so ko isa ya ke kako ar ke le fo ngi kupe o ka fa fe kai o masa aku lima ya au o kali in fai pule o ngu mafi anga mali kumalo e fai e la ko pule fa so ya e va ai po a me le o a me kanga ki ya e o angi me au nga mali kumalo pe ang o ka uela vino mo longa koru au nga ye ngai fa nga wa onga au nga ke ni ka me ki skill fa ko ngi la ko pidi ke le fanga ka mai ki ka ko se fe mai ke le fanga ka mai ki ka mai ma poko a o le sa ku e ke ka mai ka poko aku u nga e ke le ya manguia ile nga ko ongi o ka ya mo lu nga ya o ke le ave fu ngi mango ke fa fe kai kwa le u fa longa ku i lau mai ya manifesto ya ale fatu tua ile tua sa mo o kasi e kolo pulo fa kai la udan male ko ia male van fa fast fa kai lo ko ma ku pal pala mo ai kai wale va safa mai ma ko ai kai ile kasi kofi ata kusa ia kan ka palo ko ai kai e over que do pu la kalola li mafi sa fa fe mo ku kai ni kai ni pu o fa fe po ni mafi ke le kan kapalo ka me anga ka anga kasia le foi ngo fa longa mangingo le forsa e ka nga dua ile nga ka ko ke le population ke le kan kapalo ka anga kai ko ke le ngu ki ke le kong i ya man ko foi o ka wa fa dua wa foi mai foi o fe nga pule mo ku mo ya ale kasia ni ko ke kan kapalo o le mena le ko le pulo e ka nga dua dongo winga na o le si pa lo ko rumanga dongo winga la ruo do ko fio angal kai ia vai maka ngofi ma ngai fa fe kai lo ko pule le o ko ke le o sa pa ia fa ko ele me po pisa kinga va kama pon karinga ko ngai pon fa nga ka ma fa yo fa fe kai fa kai lo ko pule angal kai ia nga ko fa fo angal kai le la dua ka ko kofi yo le la dua kofi ka ko ma dongo winga o le si fai nga pa lo ko runga o ko ke le o si ai nga kai lo nga winga e o pe e le ka i le po pe ko pe fa su yo ke ngi no le si fai nga pa lo ka ai dua su ai nga ke lo nga o sa o le i le ngo por fi ko por valu i o ka mo ia ai o me nga ka ko si o me nga va lo ngo ni o ma nga ke le i la fa lo ngo ango o fi finga nga ka e mai le tua e ke fidi ai mai ma fau i vai fau fai e ke vai aku e ongo e fidi awangi e alu ka inga awangi e alu ke mangaku i me mawa ai ma fau va ai mamao ia eva ai mamao onga maki ngoala ia e manguia fifidi e manguia fu samo mo aswasa melanga ka pokala milonga dingo so mai le la so mai ia o nga vakau elengi vai ia ai ngi kula ma ia kia ngi ia
ole DL8 daily life adventures ya dua video ni ya ole ringonga le YouTube e fo u le YouTube ya pe ka fa masinga ya olfa ka ya le wa maka monetize le YouTube kaika ya ke fia la ko maka monetize wa maka ma fengu mela ngale lungo yo e fio la wali iro kota mal falio yo matu le yo kama kuainga yo sia kama sa malaku poka ngame ya sa ya fo ya misel ke do uso fo yo foi la kukan ya ko livanga monetization de wa dinga ya vai ku yo fa kai fo yo la ko mo fo wai mai o ke le views ya me se fo likes ya ma comment ya kai ma fu mai ya ka po kala mi ku lo mai lis ka po kala mi ku ya yang vai o anga va ka elengi vai ngoi ani kula ya mo le fa kai ma fa malo fa ngoi ngo ku kai mi fa lo ngi po kala me ya ngong lava lo mangi ka ko ma la vinga se ko la nang yo ko papa ao ya ma ka ko au mau ma fe mo pia yai ya ale ka ko la vo ai kasi ka ko sa mo kasi fo ka ko sa ai yesu ka ko ba ya elia fa ki makan ya ngi kula ya mo le klan fa ka ke ma fa malo ya ka ko fi do ni si ka ko po kala mo so ai ka ko po kala mo fa ngoi nga ngi ka pa ku dia ka alonga vai nga lima o nga va ka elengi vai ongo yesu amen.